Menteri ka Sarkar Jala ubadeiru Working President ka UDP uba polling do ulaong baki garu ki khamshampang banyan urjor bat ki khasi ha ka jingjet ya ki nong mi khmat. Habakran menta ka santarik jeliu arhaja arpaulai uba pol ulaong baki khasi shwa ke election arhaja arpaulai kila kerkau bakwa banlong menteri rangba u khasi Henry ki garu kimpen mi suri Henry ki shule dakakam. Ulaong baki garu ki Punjab hadu khat prangut ki MLA na ki art phosau tadi ki constituency kat ba hakasi ki pajba ki pen pharia ya ka vote bun tali ki party. Ha kasan pathai ni I bun nangi ni dang long image pala ni dang lung kena pala ke bos no tu I parlok jungi Nagaro Hills kapau bagi long politically asking politically major ila tham sham panga ya ke politics ni hani ya perta Ashwa jago election bangila kwa dau kasi chief minister. Atau kami na am ga kebakum kata kesun negara Hills. Dan ki bawang MP ilang kwa benne ugaru siam. Gamdan. Andai kile kumno hijubab hari election. Lagi up South seat negara Hills katrasi Punjab ya NPP. Balai bakal leadership kan continue na negara Hills. Ni tinggi halah na media. Kuak ni kuak ai nak duka CCM. Hado ba kapani teli ki si jaka awai ko parti ki. Ti na kata kata ka kam jong nomelam. Kalong banyak tu lut ya ki boy ya ki strategi ya ki kam terekam ki jong ki. Kiwai gila keren. Lah ada pandai. Lah don teng we nongelam. Pinjitip. Ubayalam ipat ba baya ngin perkelano ya ki bylaws jong muda ngin pen kamti no ya kampen klain no iki dorbar snong ya ki bor babat kamuda ai no Shaka District Council. Kalinti ke bau jet kalau penyalam iki pat ba ya mi ya mare kau mau kulit kau mau media nak mau don we na media la pat ke kamera ru ha mi ayu nanta kami mi tak senam dengan beliau ngala le kum UEM in charge jong building bylaws ringkat wa titas kum CEM jong HEDC ni le banyak kendu ya Minister Urban Affairs bas nyau halang dahar iklam rak mau iklam rak jeri iklam kawang ino nilai ni keren ha RC jong gajing keren gajing don lang jong advocate general jong Meghalaya ila kubur bahoi ini gede di areas but even I know Shaka District Council lai lapan kelaru ya ke Meghalaya bylaws but nila ada tauru ya ke Building Regulatory Authority Lakajong District Council mentawat ke jing shna ya ke State Assembly kita shim permission na ki HADC